Pinalamatan tanong sukan ng tanong sada piti tamanan niya na panalamat. Sarap po kaya balik tanong. Ang miyapat sulong po kang tanong si ko mga pagtaw ay nisip Allah sukoya bigyan. Sa miyapat tinukulong po kang mga pagtaw agito manira nagyang buto apan mataniran si ko Allah saan kaya ayaman nagawin at sumat. Terong ko ka ng mga Allah na kalakal kumabang sa tanong na gusto mga buliw ka tanong na gusto mga pagalitan mga sisingiran ang isampay sukoya bigyan si kudatar o kasampay ang kukoya bigyan na ukoy napindun siya ng sirat kuwanta na nira. Paganaron, narin kirang sumasisingirian ng isang peso koya bigyan si Saryang kaya naman na Jumat. Nakon din niya katalang masuk ko pilihan yan. Nada makapur, magiging makapur ito. Na mana niyan na beliau seman na paganda na niya ako magsik kaya mana niyan na niyaw itu sebagai pakatan mo na diyan ayas wajian na atir Allah natina ila jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun apabila Allah makatalim masih mga taus wajian. Yang dikatakan mana sangkota manusia na didin ni sembut sa isang oras, budidin naman na nisumbut sa isang oras. Namiyataling mana nagyang kota mana niya nagawan sa tanong. Tumanetan, agar yung tanong, napia iya mana kay naman yang kung isampay ako yung bigyan si Saryang kaya lagi at kasampay si kaya mana ako yung bigyan tanong, nabindi katkiron at pindun siya na sa kanya kung kami namin kada sampay si Saryang kaya naman ang Jumat. Ada pang pumapagalit tanong. Amin sampai din sukolya bigyan si Saryang kaya naman na Jumat, kung masisingay yan na tumanin niya na mapangingin doon, ay mana niya na makasungsi walay Allah. Nada makasungsi Saryang kaya walay Allah, kakiarong ko sa kanya yung ugudaman. Nasisis kanyang kudar pa yan, ay mana niya na tumanin yan, amay inam, amay pagpidatang sa kanya si walay Allah, kung itindigan ka na ko sampai ang kuwa naman ng Jumat. Walang pang pumapagalit tanong. Amay inam yan. O din, adong pumapagalit tanong. Aampan sa kanya, nabigyan Allah sa mapiyakang bubulosa, nabigyan Allah sa mana niya na betul. Akigamin niya po kapundar po kanyang kumanin, akabayan. Nadanya matur asuka pakai to masjid kakak ada taufik Allah subhanahu Pokoknya nyala Allah nakina inna Allah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Maka Rasulullah ne ketempian soleh yang ko kabaian. Nasema nanya nakiapa pangadap tanah si Allah ni bulan sakit sampai tanah sampai wali Allah. Nada lawan yang yakalan alimu na kami syukurkan panalamat ka. Kasabna apa juga si firika Allah. Orang Allah yang kaya man nakasihkan susah yang kaya dunia. Lagi yang kaya darpa apa pada mempertanu darpa. Adi tatap yang besar gidan. Nakano na may supro niya bimbela sumur sa dunia ini saya na yung ada pakatembang. Kalilipatan nila nanay sa iyo daya kakal mabanding naroon kubantay antay kakasamawal at tatanda sa marayag na yung makapagpentaw ko sa regula na lang pangkata na magpuro. Agin na susunod Allah. Asal na makasubasisita mo sa Saryang kaya dunia. Naman sa napasan yan. Ikataon na yan si kulalan. Kumaliwanag. Sa kanawaban niya kung gano'n makaswaga masabang para ko sa lakaw para ko ginawa niyan. Kasabna kaya katir Allah na man amila salihan fali nafsi sarta o ahil pagsama piya na ginawa niyan. Wa man asa'a fa'alayha nasa pulatarata ikinaka niyan. La tazir waziratu wizra ukhra na dikawilan bisa suawin bisa atau. Eman anda bago mapundusa solusa niyo. Kung na ba niyo mapundusa solusa? Naman isa, napasan yung sumino niya. Kasama na kanyang kaya dunia. Nasabi din, ay manadar pa.
Kasudunya na makadurating gurun, Eropa niya na makadurating gurun. Naranonan diranonan na uditagian natin, nagiratang yan. Kaginan niya managutan ko dunia, nakatiro Allah na, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nadar ko betul pokoknya bil sisariang saya, iya dunia ilta na matak yang manakarin dalam. Nala tahmil hammud dunya fa innahu lillah. Wala tahmil hammur rizq fa innahu min Allah. Wala tahmil hammul mustaqbal fa innahu biyadillah. Nawang katuan yang beratunagal Sulaiman dunia, asabna rasul dunia, narbu Allah. Nawang kang beratunagal yang awida rasul rizki, rasul rizki na kunsi ko Allah. Abang kasabapan sa kapang ka uding baliking gulanan ko simbang kasi ko Allah. Sabab payamanan niya nakabibigwan ka ng tumanay at tembang ka kinitan ko kasi gaman ang raring dunia. Rasul dunia narbu Allah. Rasul rizki na kun ko Allah. Nasudatan kita lima na sisa tangan ko Allah. لا تفكر كثيرا بل استغفر كثيرا فإن الله يفتح أبواب الخير بالاستغفار ما لم يفتح به التفكير. Liwasama ida kalas yang mana bingung ka. Panta kuki panta kita sepenuhnya. Napakan berlangka. Nasema na lalay na mapagpamanan ka sa relasi ko niya adan albi masaling dugo. Kasabna ame kuskana malalay sukat pamanan ka sa relasi ko Allah pagreku. Are kulegan asabna apalakan ko Allah sa mga pamilya ano mga pipiang budalan ko kalalay ko kapamanan ko sa relasi sa dito kudugay bakal kai ko kay naman ko na usugi aminin ko na kan. وقال لقمان الحكيم نبيتر لقمان الحكيم إن الدنيا بحر عميق فقد غرق فيها ناس كثيرون فلتكن سفينتك تقوى الله. وبang kapag lipat at Luqman al-Hakim asu dunia nakalu na namena bitabi naman man sa kadalam. Naran dan bukti so kadang si pa manadain ang kayan. Nabuda ektiyan, nabuda pangalian. Nabalyang katiyan kapal ka abutin kasi ko dunia saya manakal para tiasi ko Allah. Yatira Al-Quran na rahimallahu marhamkat jamal qadar. Ini kali ko Allah sultan iunan yang supangani. Ano kan mga pagalagaan na mas ako pinayantan. Hindi nila pakulmanian na dito ang pakapanton. Kasan saya mana niya nakuman niya bertanong na may pasal. Kaya manatong pamayan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nag-alisa nakikin din niya sa budak. Napito riyan na dikman niya na wag budak. Ya Aba Dharr jaddi as-safinata fa inna al-bahra miya. Kadwa. Wa khuzi zada kamilan fa inna as-safara ba'id. Ikatlo. Wa khafif al-hamla fa inna al-aqabata qawl. Ikapat. Nabakhul as-sil'amala fa inna an-nabiyya basir. Qad al-insarat Rasulullah Abu Dharr Peter Yanam. Hey Abu Dharr majaddidi safinata fa innal bahramya. Hey Abu Dharr nambugi ka sa kapal ka. Kamantaan ka sa kapal dan apura pasungka na tumani amena kita bisa kadalam. Naoga ka pada sa kapal awam padaw ab kebumburan. Kadang yang ada saya mana niyan na padaw kebumburan. Amya subat abel abeda ay mana niyan na medyo persal ko kandiyan. Wa khuzi zada kamilan fa inna as-safar ba'id. Nakwaka sa makaaampan aloto. Kasabna atu Rasulullah Abu Dharr asupulelegan kala lebih muatan. Kamana muatan? Natulong Qur'ano, ubatan peloto sa loto ay mananayan na di makaampan. Loto adi tutun. Napiapan loto adi tutun. Kahit pinuto ka na loto ang makaampan. Naubaka peloto sa loto at kusang. Ada aminelea gaya minumnya naloto kusang ilang kala ito ganyan ang guna na uya kapar arar ko kaya pakamukuman na uya pakasindigan adi ba luwa ng mababa ko na ayaw ako makusungan yan natin nagreal sa Korea natin inalo akong kusungan naman ayaw ako mo na binbarasan yan natin aman yan ang yakasin nalisinit at inalo ko ng luwa yung mababa ko ito natin ang sa pilu naging dekaragan ko kaplo ko sa emanan yan at kusang. Katlo. Wa khafif al-hamla fa inna al-aqabata qaul. Na pakakebang kasawid ka kamatan asukalalan na tumanay maras.
Nanti orang na tona margin sukana la igira abi ka potongan ka abi. Ada meleakan amalu siya biga potongan apela abi di masyarakat na tomatar na hindi guru na dewa niya suami dia na pira saya ni kumarin na kanala. Na kung balik ka naman na magkusuwi din ka. Na kung paro napakadala lang ka sa pagkumakawin ka. Tuguluwa sa NBC. Tuguluwa sa NBC. Ay salah ng kisang mero. Namay kung gila ka sa dunia, kapulele ka, kasuga si musuman na. Naging ka di ka kinulangan kada awin ka. Wait, namaw na rin sa awin ka. Ubang ka timor sa manawin ka, ay kapag winig ko na may po'y mananin na palala ka sa kapulele ka. Kasam na ka di ka karna. Kasubiya ba ko pumanawin, napesosan lang ganyan tulog. Nabi Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hey sulaman yang malatia. Lalu pemikiran niyo sumet penggunaan niyo si pemapita niyo. Mana niya pemikiran na subul pagkanaga amin penggunaan ka. Napad at kasababan sa ikisang kayo umapi agalbak si saan mga namori si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang punta kabalin ka akoripan at tumangkan na mag-ikhlas si ko Allah alam mo kung gano'n ba na pag-ikhlas si ko Allah nagyang punta ka pag-ikhlas ka nagkubalin ko asya si punganin na mapunggalbak amakyan ikapatat ni Rasulullah Abu Dhar nawakhlis sila amala fa'innan na pidabasir na tumangkad ka na pag-ikhlas ka si punganin na punggalbak ka asimba kasabnar asor pemotongku nadang besikan nunu askan insyaallah aswallah nabi aku mengadam payamanan arsian nayara namlat as-sauda ala dhahrati hajarati as-sauda fi lailatil dhulama mata naswallah na kabakadan arsian na pagilenya sa pendula ametan apila kulepod umetan awator si pumasa ikapatatali modelan nanti upilenya na pila ko nas itinilay. Upilenya na gyud utama na pila metam. Apun dula mo na kun metam motor amasa buguri kapatatali ko dulu na yung pili sa manusia yang ada na. Huwag nagyan na sitan sa sarili na dunia na mga sama na upilenya talon. Nawa sumabi pikiran ko na pagidiligan na mana na natlo-pulo rabon na kapanyakan ada apa makalok pagariya. Asam mo mga porsyento, ada apa pertama ko sila porsyento, ada apa pertama ko suman ka. Ay start na kaya pala yung manusia na yakapon, apus kanya kaya mananya na kanya na tuloy galing pinayan. Nasok pa ko manyan putyan niyan na dunikon sa ay mananya na mga perolat. Nasok pa peron sa mga perolat na pianat Rasulullah si muka pulelegin. Namin ikurita rin niya, nagyamuto na sa sarili dunia. Memang ko nasisita mo sa sarili dunia. Nagyang kaya dunia na at dunia o mazratan lil akhirah. So dunia na babaso ka, nayakaprabong nasisa naman ang mori. Nawag ang pakalipat niya, may yazra khairan, yaksud at yibtatan. Wa may yazra sarran, yaksud na dapat. Nasama mula sa mapya, ang pangarabong nakasusunod. Nasama mula sa marata, ang pangarabong nakabukman. Kaya pantagigiri din na garo na pantagigiri din na makasisimpo. Mustahil sunya mula sa pakal na kayo kung malagutin yung yan. Mustahil. Nga. Sama na kayo sindang sa sarili dunia. Nasumapun ka na makataro kay pastor na tanong nasikan na kunggal pagsisarili kaya dunia. Yan ang kalinggol niya, aginawa ka, ako rin pag-agtubugan ng Allah. Yan ka natin. Kaya kapag balik ka ulit pa ng problema Allah. Apakah selama samalan napakanya negatif Allah. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Mata Rasulullah na tumanay niya nagtubuduyan suki pa na ng gila. Napanagila ka ang kakababay Allah. Talaga dua. Inna Allah yuhibbus sabirin. Mata Rasulullah na tumanay niya nagtubuduyan sa mga papatang na mga sasabar.
napentang ka, nasugaling ka, nanapin ka sa salabaw, isa na kami tulungan na ka, kakabulay di Allah. Kanila Inna Allah yuhibbul muhsinin. Mata Rasulullah na tumanin na nagkukubayaan sa mga tao, kititiyak yan. Nang bilang ataw ka, nagtirti ka, napuang ka, nagtitiyak ka, ang kakabulay di Allah. Kanila pa? Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mata Rasulullah na tumanin na nagkukubayaan sa mga barat taubat, ang mga barat suki. Nawa na disangka na lalayaw ka dito bersih ko Allah. Kamu lalayon, di ka mamaraan subuntal ka sa abdas, ang kakababayin ko Allah. Kababayan ko Allah. Nanto na yung kalima. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Mata Rasulullah na tumanay na kababayan sa mga tawakin, beberantang sirkan yan. Ang berantang kasih ko Allah, kakababayin ko Allah. And then dia kababayan ng Allah na 100%. Na insyaAllah napakasalamat sa kaliwan. Kaya kung makasul sa surga, nasa kababayan ng Allah, nasa kababayan ng Allah, na mustaqil kung makasul sa surga. Mawatan din walad, banyanong kaili. Illa man atallah biqalbin salim. Ayaw mo tiriman ng Allah. Apakah pumayaman, apakah bakason din si surga na sumangataw ay manasok di supusiran na linang supusiran. Jadi ang kananap yang alin ang pamamundulugan ng manusia na pulis kanyan alin ang kakadin. Ilang buku asal na yang dari dunia yang dari dunia nagyan na masalita na mga player balikan masih tanong pagkumato kipakayanan ka. Inshallah rabbi na marami sa kapagada. Kapas ng samalana. Na opposite tanong magkasiko. Malilimpang kaya mana yan. Malilimpang sa pamikiran yan. Kung ipapagdala niyan si Reman lakad na yan. Nasabnar kaya mana yan na maliligan ito. Maliligan ito. Nagigilatu rin. La tahmil hamu dunya fa'innahu lillah. Wa la tahmil hamu rizq fa'innahu min Allah. Wala tahmil hammul mustaqbal fa innahu billah. Sisa tangan Allah. Asabna Rasulullah na inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Mata Rasulullah na pemberian suruhnya wa kebubayaan. Na pemberian yang pansuruhnya udin kebubayaan. Wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Na pemberian yang para dia ay matamusap kebubayaan. Naman Amerika Islam Muslim, kenapa? Nenek kau pagi ni nak sedar orang yang mempunyai mana building nasi kafiran kiri. Nak pagi ni kasih mana jalan yang amaliat terang nasi kafiran kiri. Nak pagi ni nak sedar orang yang amangalah pelin, nak amangalah juga ni kalau berpelin, nak malam berpelin kalau berpelin nasi kafiran kiri. Kasih kerana siapa yang kasih waktu lagi, kami akan ada posisikan. Nak pagi ni kasih yang makan labar pun nasi kafiran kiri. Dan sering makan bersate tadi. Nenek mana? Bermalam Muslim? Tidak bermalam Muslim. Nenek tu mengajar yang gaya mana ni? Na Pilipinas sakta na mamrano si sayang gaya si kawan-kawan. Bertemu di Muslim? Muslim kan? Awak nenek tu mengajar kami yang bersumberano sa pelin. Na yang apa bersumber mana? Yang bersumber Amerika bersumber mana pelin? Pelin yang makaliaga, yang makapipi paras. Yang bersumber mana manusia mana pelin? Yang punya dunia yang mana kalian? Enak tu mengajar yang bersumber mana Amerika bersumber mana Taiwan dengan yang makalabar ko. Yang bersumber mana punya dunia yang awam. Yang mana nalasa. Enak tu mengajar yang bersumber Amerika bersumber mana Latra. Yang bersumber manusia mana Latra. Yang tahu yang dunia yang paru-paru. Enak tu ayat sirah kisah betul pemikiran namas kebubayan sirah Allah disebutkan. Ayat pemikiran Allah sudah disebutkan. Ayat inna Allah yu'ti dunya ma yuhib. Mata Rasulullah yang pemberian suruhnya kebubayaan. Wa man lam yuhib la musulinan kebubayaan. Wa la yu'ti al-iman illa ma yuhib. La dabun yang komparatif untuk bisa kebubayaan. Yang nama Rasul dirabi waktu kebubayaan Allah. Nama ibribanior. Nak pilih usia mana ni nama diratiran. Saya opik di barang nama kau tulis. Nama sadaqairan.
Kaya mana niya namin pagparilan ko sa lakaw kilat at yung kalulubi ng mga kontri. Asabar ko kaya siguro patulutang mga nila, kaya yung tubukin Israel wallah na hindi kinapang wallah sa dunia. Nasaktan mo, na yung pinalamatan mo, na pwede tanong din wallah sa mga dito ka dunia, na yung pwede tanong wallah sa paratiya. Anak ko may ipaglunan din na sa dunia, kahit kung ipaglunan na sa paratiya. Napanalamat kasi wallah. Kapag mali po yung mga nila, kanaling din kayo na kalabag kami at pamanin, baka katatamin niya. Kaya mali kasi ko Allah, ya Allah, kaya pakapunuduyan na ako na si Kudunya. Hindi akong kamatag pakapunuduyan na si Kudunya, di ako Muslim. Ba't niya sa tanong, ganyan niya pamangyanan? Si Allah, do. Yan na ito mga dinimbuta ka na Muslim ay na ka, na Muslim mama ka, na Muslim ka. Eh sabab pagka Muslim ka, nasabab sa skala, pati ka atin doon Allah ko rin mo yan. Yan ang kalitid niya, panalamating ka sa Allah. Mula lang saya ito sa penalaman kasih Allah. Nah mana yang nak komen kasih mana yang nasibul kasih Allah. Abis itu sa penalaman kasih Allah. Kenapa ya itu saya mana yang alamat kasih Allah? Nabar kapla magalami pembiro asalamat Allah. Karena itu biru apa nama? Waktu itu penalaman yang mula lang kasus simbol kasih Allah. Angkam beli abdul syakura. Boleh penamanan alamat. Parang dalam masuk panggilan Allah. Asal na asuli ka parang dalam singaman na pangin. Natupilkan yang berkaso mga pamiltuan ulit. Ano nga dia? Dua na kung doon ba karnayaman na yan, sino kita man, so kitran sa alam ito kurikul, pamagin ng taga. Napada sambil ako pa, napakandang talaga sa pangingkas ito Allah. Rasul muna isbir karamullah la yatakhar wa innama yati fi waqtil munasib wa ma kana rabbuka nasiya. Bentang kana sabar ka asabnar aso pananakawan ka wallah nakauban yang pendelay naman sa pagkatalang masir ka si pumasa kada di itian ka ada pagkatad ugan ng ibaskan yang berlipat ubay niya pamanan ka na supatot. Nabang pemangnya suri patot, ada kalau kembali. Asal nak apa sahaja, naburukan nama si Allah, ya Allah dia masih helikopter. Asal nak apa pergi guru kena nama kamadlo pasal ya Allah dia masih helikopter. Mustahil orang ini Allah, kadilah kembali. Oke, kalau pemangnya nasi Allah, ya Allah dia mengasih rezeki. Ya Allah relai kami enggak, relai aku enggak. Nah 100% dan terima Allah kembali. Dari kepada yang benar suruhnya aku diperpantakan aku kadang-kadang. Sabab tu aku pakai pikiran kau naskah yang mana yang kita tanam. Asal benar ada kita tanam. Jangan sama-sama mana sunnah Rasulullah. Nah itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ya Rasulullah, nah paman aku masih badan kan. Siapa aku masalahnya? Dia orang salah dosa asal benar aku mana apa kita tanam. Nah, dinilai Rasulullah kisah anak peranisan Rasulullah sesi nomor dia Yesus. Dikenal dia Allah pun tersarat nama Nabi Rasulullah. Anak baru nama dan nama ya Rasulullah. Kata nama Nabi Rasulullah nama Taala, anak nama Taala dia Nabi Rasulullah nama Taala. Nabi Rasulullah ada walida, Nabi Rasulullah Nabi ada itu dulu. Nabi anak kamu kan, Nabi Rasulullah Nabi itu dulu kamu. Nanti kenal yang mana ni? Nabi berkata, ya Rasulullah, rumah aku sambil itu masukatan. Nanti Rasulullah penalamat kamu yang juga. Nanti nama ya Rasulullah. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastor alamat ka. Ziwajukal jamilah wa qultu kullu azim. Kasukarman kan yang atai-tai nama sisinya yang udah karumannya nama pangar mama bisa detarku karumang kamate. Ibnu Maz'aj huwa qul akim. Napanalamat ka aswata ka sabda asaparan ay malilang nakakaduntan ka bunyan na masisingil utaw ay kubota. Ama pamanin niya si Allah api kasama ka na babulong Allah sa atin sa atin mo. Yan wala ito na naman. Baik wasawir huwa qul mutasarrif. Napanalamat ka aswalay ka amay ito na masisingil utaw ay adar pa yan. Ma'al qalil huwa kul madin. Panalamat ka asabna
muka-muka pikir na itu na masisingin mo tao agyo gabutungan abeden at inapya din apya niya ito patamana sa abeden na amana ko Islam huwa kullu atin na sugalot ka ani gergergan aro kong pakasukat sa na kawayan ka na panalamaton ka si Allah kasabra ka masisingong anan mo tao adi berlugas sa kalagyan nakasukatan niya na dagkagong niya hayatuka huwa kullu mata na suka sisir ko kalyamin na makinamanan mga tao si kumur o sila mukha kasi usul pa kasi dunia sa kuyog sila sa data o kapuyog yun na manalamat tanong si Allah sa dapikir naman niya na panalamat na sinbilang tanong sa Allah na labi man ang bilang tanong si kumanin kaya man na isa sa paratan Allah si tanong tayo sa diyang karay man niya atas siya man batanong yan wad ko mga oras وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأستغفره إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل. Mga loksani, mga pagayani, saya masimu, na pamagay ng kanya. Kaya so Allah na Fikirnya nanti, pada fa'in dzikra tanfa'ul mu'minin. Pemangatan kaya Muhammad, sebab pemangatan yang panggil nasibnya marati abu. Dipanggil guna dia pemarati ya. So, pemangatan dan nasibu panggil guna marati ya. Kedua, nafadzakir fa'in nafa'atin dzikra. Pemangatan ka, pemangatan sebab pemangatan dan panggil guna. Nabi apa namanya Dimati dia para pemagminta tanong, punya dia pemagminta atau pakaian namanya portirun namanya turun Islam betul, namanya beliau tu namanya pesan kapan ni mata taktik itu namanya panggil Tuhan nama dia. Nah sebelas yang mana yang nak pilih rutin dan merasa sampai orang sampai mampu untuk mengasah dia para pemagminta tanong, ekor tadi nama yang kuat yang sih mana ilmu akan nama itu. Dia mana dia dia. Harapnya memang kita Rasulullah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب إخواننا وأخواتنا وذنوب أجدادنا وذنوب أجداد أجدادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى